Olgan mı? Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Assalamu alaikum жамаат. İzmir шаарындабыз. İzmir шаарында Қонақ деген бір сондай торговый базарға окшогон жери бар екен. Ошол жерде жүрөбүз. Мына кактустарды карагыла. Укмуш. Ал биякта көрөйүн. Мынанда дарактары да башкача экен. Түз өскөн. Bir mына осы метрос екен. Метродан түшүп нары кете бересиң. Мына İzmir деген шаар ушул Европага жакын экен. Европа шаары. Бул жерде мурда гректер жашаган экен. Греция болгон экен да. Грецияны. Мына бул жерде Türktör завоевать etip alışkan eken de şu yerde. İyi akşamlar millet. İyi akşamlar abim. Ben bağışladım, ayak kurtardım. Bu yerde vaksina kılatken. Gel say koyayın da odat. Çakıratken. Balıkçılardı. O kaç kilo atar o kutu? На деңиз. Эгейское море. İtler şunu öyle жүрөр etken. Don koygan itler. Çoğun. Mına şerde bağınday kültürный центр eken. Bir yerde baldarını hep gelip aylandırışat eken. Жыл болған Вильгельм. Кім эле Вильгельм бе? Вильгельмдин сааты. Канчанчы бир кылымда берген экен да. Азыр онун эмесине бетине өтүп окуйбуз. İzmir'de. Turkiya. Ee, 1901 yılda Osmanlı padişahı Abdülhamid'nin tahta 2025 yıl devamında sıksa ömrü
İzmir şaары болгон экен да бул. Сонун экен. Тетигинде бир кичинекей мечити бар экен. Мечит бар экен. Мына осы saat eкен бул. Вильгельм берген saat eкен да бул. Канчанчы да акылымда. Окмуш. Türkiye önüge atıtır, жақсы satılıq olsun deyitken o bir yerde, жақсы olsun. Sonday deyip tilep kılavuz. İzmir şaары. Assalamu alaikum tuğanlar. Mına şu inventro laboratoriyaga geldik. Бұл жерде şular laboranттар отырып iş қағаздарын жаза тұрған бөлмелер екен. Мен бар жоғын ле офисті қатырыптыр, соның жақсы. Азыр дальнейшем сөйлешеміз. Қандай сөздер болса, бардығын азыр сұрау беріп, үлкен тақсырға шешеміз. Көп айта тұрған сөздер бар. Бұлардан сұрай тұрған мәселелер айбай көп те. Ассаламу алейкум. Үлкен тақсыр. Inventro laboratorияны негіздегеніңерге қанша жыл болды? Biz yaklaşık olarak 7-8 yıldır bu işi yapıyoruz ama tabii firmanın şeyi var, geçmişi var. Onlar daha önce Hollandalı bir firmayla Türk bir firma ortak olarak çalışıyorlar. Yani yaklaşık 15 yıl önce kurulmuş firma. Daha sonra Agrobest, Faruk Eroğlu satın alıyor onlardan, Hollandalılardan ve şeylerden. İşte buraları yapıyor, seraları, bu binayı. Biz de, ben de yani 5 yıldır buradayım. İşte sebzeler üzerinde, işte domates, biber, badrin, biber. Siz ne diyorsunuz ona? Şimdi hatırlayamadım. Yani bunlar üzerinde çalışıyoruz. Şu anda seralarda çok fazla bir şey yok. Çünkü kış bir dönemi. İşte bu Februari döneminde şey yapacağız. Tekrardan toprağa dikilecekler. Sonra Julay'da toplayacağız. Hasat edeceğiz yani. Bu şekilde. Rahmat. Buna ушул inventro laboratoriyаны bu memleket salып bergenби? Devlet salganmı же Yok, biz kendimiz yapıyoruz. Özünüz yaptınız ha? Tabii. Yani kendimiz yapıyoruz. Devletin destekleri var tabii. Küçük devletin destekleri var ama çok değil. Çok değil. Sizler hazır şu Antalya'nı şu inventro köçetmenin tamilleysizler. Evet. Bir yılda kaça milyon köçet çıkarasız? Tüm Antalya mı bizim sattığımız? Sizin sattığınız. Ya biz şu anda onun satışla alakalı ben o Serhat Bey'i sormamız lazım ama çok yani. Bayağı var. Çok ha? Çok köp ha? Yani Türkiye şu anda Antalya'da tabii sadece Türk firma çok fazla var. Eskiden yani 10 yıl önce 15 yıl önce bir taneydi. Şu anda en az 15-20 tane Türk firma var. Yabancı en az yabancı firmalar kadar yani işte Hollandalılar, İsrailler kadar çalışan, iş yapan firmalar var. Bu güzel bir şey tabii ki. İster istemez Türklerin özü yapıyor yani. Rahmat. Assalamu alaikum Facebook koldançılar. Assalamu alaikum bağbanlar cemaati. Tuğanlarım, biz bugün Antalya'dayız. Antalya'dagi in vitro laboratoriyada. Buna bizden kança жылдан beri uşul kakşap aytıp şu mamleketke yetkizemiz degen uşul şaymandardı, оборудованияны көргөнү кетип атабыз. Бул жерде канча жылдан beri
ушул инвитро лаборатория менен дүйнөдөгү эң таза, анан иммунитети бар, ооруларга туруштук бере турган жакшы көчөт чыгарышат экен. Бир гана ушул мөмөлүү дарактардын эмес, жалпы ушул жашылча жемиштердин дагы көчөттөрүн чыгарышат экен. Биз ошону көргөнү келдик. Кудай шүгүр, келгенибизден бери ушул сыйдын үстүндө жүрөбүз. Булар дагы Facebook аламында экен булар дагы. Сени де чок көрөбүз дейт, көп көрөбүз дейт сени дейт. Ушу дейт, сенин дейт, мындай иш аракеттериңи дейт, ушундай бизде жакшы көрөбүз дейт. Кана эми дейт, бизге окшогон илимпаздарды силер алып кетсеңер дейт. Биз барып ошол жерде дейт, бир нерсе жаратсак дейт, жаратып дейт, ушул ата журтка кызмат кылсак деп ушунчалык ынтызар экен да. Алып кет бизди дейт, барып иштейли дейт. Лаборатория алып берсин, бийлигиңе айт дейт. Боптур дедим, айтабыз, айтып атабыз. 7 жылдан бери айтып атабыз. Десем, бол дейт. Мына Алания деп жазылып турат мына. Испарта. Кече мен мурда күнү Испартада болдум. Испарта шаарында көрдүм. Түркия алдыга кетип калыптыр. Бир нече жылга бизден. Өтө сонун пробка деген маселе жок экен, бардын жолдорун айлампа кылып жасап коюптур, разъезд кылып. Мына шаар четинде эле жүрөбүз азыр. Центрге бара элекпиз. Бирок центри дагы, чети дагы окшош эле экен. Көп айырма болбойт экен да. Мына Анталия шаарында теме жазда келип, аябай деңизге түшүп, эс алып кетсек болот эле, бирок иш биз азыр эс алууга азыр убакыт жок бизде. Мына Борбор Азия багбандар биримдиги азыр тырышып, мына азыр мамлекеттен 26 миллиард сом бөлүнүптүр. 26 миллиард сомду биз ушул айыл чарбага иштетип, ушуну менен биз бутубузга туруп кетишибиз керек. Мен сунуштайт элем, мынабы бардык ассоциацияларды чакырсын, бардыгын. Будайчыларды чакырсын, арпачыларын чакырсын, арычыларын чакырсын, балыкчыларын чакырсын, бардыгын чакырып туруп, круглый стол өткөзүшүбүз керек биз. Ошол 26 миллиард сомду кандай жумшайбыз? Эң биринчи маселе бизге эмне? Бул суу маселесин чечип бериш керек. Суу маселесинен кийин аркасынан эле эмне? Урук маселесин чечип бериш керек. Уруктан кийин эле эмне? Көчөт маселесин чечип бериш керек. Болду, мына ушул 3 маселеге ушул 26 миллиард сомду иштетишибиз керек биз туугандар. Ошону иштеткенден кийин анан кийин бизге жакшылык келет. Анан кийин бизге деген байлык келет. Башка бир мамлекеттерде көз каранды болгонубузду токтотушубуз керек. Жерден өсүп чыга турган мөмө жемиш ушуларга зарыгып, башка бир мамлекеттин ушундай ошолордун сөзүн сүйлөп отурган бизге жарашпайт. Кыргыз эли биз мындай мурунтан эле баягы эркиндикти сүйгөн элбиз. Бизге эч ким өзүнүн саясатын таңуулай албайт. Ушунун бардыгы биз жерди иштетпегендиктен чыгып келди туугандар. Жерибизди иштетпей атабыз, ошонун кесепети болуп атат да бизге. Келгиле туугандар. Ошол круглый столго ушуну чакырайлы. Мына ушул ассоциациялардын жетекчилерин чакырайлы. Мына ошол жердеги мына суу колдонуучулардан дагы чакырайлы. Бардыгын чакырып туруп чоң бир тегерек стол өткөрүш керек президент өзү. Ошол жерде анан кийин приоритеттүү вопростор менен докладчиктер чыгып айтып көйгөйдү. Мына ошону чечиш керек. Азыр ол 26 миллиардты байларга эле көпөстөргө ону кредит кылып берип койгондон айыл чарба өнүгүп кетпейт. Алар байыт дагы кайрадан эле көтөрүлүш жасайт алар. Эртең аларда акча болду дегиче көтөрүлүш жасайт. Мына ушун үчүн ол байларга акча бербеш керек. Аларды наоборот алардан алыш керек. Алар деген союздун байлыгын, миллиарддаган байлыгын басып алган. Мына ошон үчүн туугандарым, бардыңыздардан суранамын. Туугандарым, келиңиздер круглый столго элдин баарын чакыралы. Ушуга айыл чарбага тиешелүү, ушунун канча жылдан бери ушуну
иштеп келген азаматтарды чакырайлы дагы бир жакшы круглый стол өткөзүп тегерек столдо ошол жерде чечишели. 26 миллиард сомду биз кайда жумшайбыз? Кандай дейсиңер? Кубаттайсыңар? Албетте кубаттайсыңар. Себеби дегенде мына эфирди көрүп турган мына менин 1 май айылынын өкмөттү алда көрүп атат. Мына ошо 1 майга дагы суу чыгарып беришибиз керек. Мына ошо 1 майга бара атканда жолдун боюндагы баягы ден чоң талалар бар. Ошол жака да суу чыгарышыбыз керек. Мына ошол жердин баарын иштетишибиз керек. Эгерде биз жер иштетпей турган болсок, биз эмне никтобуз. Мен жанымда болсо, азыр менин ошол окумуштуу досум атын мен Икрам деп коюп алдым. Onun аты biraz başkaçarak ekan. Taqsirim, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana o'qimishdi, Inventro laboratoriyanın жетекчиси, shunday жақсы ishlarni qilgan azamat ekan. Bul dagı baram deb atadi. Qirg'izistonga barayli, ishtayli deb atadi. Rahmat. Mana tuğanlarım. Antalya sonun qo'sh shahar ekan. Buni esala turgan sonun maşallah. Yok, бұл жерде дағы аябай производствоға көңіл бөлішеді екен. Производство. Жалаң производство. Мына туғандар. Inventro лабораторияны азыр барып тартамын, тартып тұрып, одан кейін емеге таштап қоямын. Видео қылы тартамын, прямой қылбаймын. Себеби дегенде видео прямой қылғанда тұнық шығып қалауы, тұнық шықпай қалауы, аны YouTube каналға жүктейбіз. YouTube каналдан көріп аласыздар. YouTube каналда бардық мас неменің бардығын айтып береміз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Günaydın deydi. Доброе утро deydi. Günaydın, доброе утро deydi. Kutman tağınızlar menen deydi. Bir de dağı radyo бар ekan. Min kıyal. Жолдорду карагыла, эшек катырыптыр дейт, жол. Турциянын бардык жерлеринде инфраструктура, жолдук өтө каралыптыр да жол. Платный жолдор бар экен. Акчаны төлөп коесуң, кааласаң 350 менен айда. Бир да знак, эч нерсе жок экен. Өлсөң да өзүң жооп берет экенсиң, не болсоң да өзүң жооп берет экенсиң. Жол. Biz da Bişkek'e ушундай кылып жолдор салышыбыз керек да тугандар. Ассаламу алейкум. Аман болуңуздар.